whaatalo whātu i le whaafonga ma le mai moa ar tātou wa tunu uo papaanga e le ngāte lau whaafonga i Samoa nei e whaapia fōi ia ātunu umamau so o se vaenga lava o le larangiu e maua mai e le tātou porokalame e fia lava e o whalofa ma whaafelo i atu le tātou porokalame le nei o Lau Palota o Lau Leo. O se porokalame o tu whaatisia e le komisi o Vaega Palota ina ia mawhai o na whaamana malama ma whaamanino ai le tele o mata upu e au fia ai le tau resitala ino o tangata Palota o tula fono tau resitala ma le Palota ma le tele o mata upu o le awha apea o na mai mua mai ai lo tātou wā tunu. O le tūlanga tāua lava ia e tāua lo silifia tāua lo malama le lei i whaamatalanga sao e tu inatu e le official commission o Vaega Palota e ala i le nei porokalame. Ua langolangoina e le company le Samoa Stationery and Books po le Sam. O le tātou porokalame o le whapeona e mai mua mai ai, o le ae sida mwhaafonga, o le asauno ai le komisino o Vaega Palota, le awhionga i tūpena tano ese, le awhionga i atu i a whelolo. E awatu se tala lata mai o le tūlanga wo i ai le whaatinongo le ngā luenga, o le tau resitala ino o tangata Palota e pei o na whaanga solo. Manisi o vaenga o le amuli mai o le mea lea, auoni e tu ua le tātou porokalame ai usi mai lau whaafonga malau mai moa i le saunoanga mai le komisina o Vaega Palota. Ia, whantara whatu le pai o le tātou tunu, mai o le maunga te tere se o na maunga iti. Nei tūna le aso ma le tātou porokalame, ma roso i fua ma lau wholilangi ma. O le whangasono o le kako ngaluenga lo whatino ni ei, le ua o mai i ia ana, mua mai e ia inga le tai, le samata tu ia noa maa, tasi lua o kui waa fonti o ale pakai kupai lalo, ale pakai kupai lunga, le pā, ia lok whanga, ia o kui whale alili kasi ma le lua, ia si umu, sa whaka kasi ma le lua, ia o le whangam whale se la, ia o whala kai msa makau, a inga le kai, ia le ua mai el kako ngaluenga le teminei, le fai mele marolo ngā le ofisa ngiva yaso. Vanga nai le si vanga le koe o kai au, koe whawau le ngā ruenga. Ia o te le vanga le marolo mai, e toa mata leila ngā ruenga i le mai aso fo. A ngā rofi ngumele kasilua koulu wha. Ia whape ngā fo i ma sānganga kasilua koulu wha. Ma e lore ngā ruenga ngā, ia koe marolo mai whilo le ofisa o ngā i lore i sa vai, le mote le salawhai. E whakingon le skala e ta milo mi salawhai i le lua whawai aso. I o ngā fo i melo le ingi, wha mai ar ngā ruenga i whareaka ma vai maua. I o na mai rola i o le vaenga mua po le tanusanga mua. O le ngā ruenga le skala le koe whatino nei. I le whawai aso le whatino i le ngā ruenga i le lei. Tūlanga le lei, telefo i la tō ato toa la tō whambo maua. Se vangana ini se le ato toa. Ala i lunga le system le kaimingi, ai li whapela mo confirm se lunga e mai mea lai lo atoa. I ona whima whare whailo whilima po le ata. Ia o ngā ako rola i. O lai le tari me whole atunu. E mo le koe whawhata i le pa i maru o tātou atunu. Ai mi se whoi le sao tāua. Li ima whaipule. Ia mi se whoi sui onu, ma sui tamai ta i onu. O le ngā luenga whelangolango mai, o le ngā luenga le atunu. Ia e mo le toa wha amaloma, wha fitai tātou atunu, o langolango sua fo i le wha mua le tātou atunu. O le nei fo i ngā luenga, e se fulu walu masina no na umi. E se fulu walu masina e wha atino le stala le. O le stala wha tuata puni i le aso muri o se tema, i le tausanga lua o lua lima. Tu sai ma tūla whono teime te pune le lola. Ia o le te lea nal teime. La tō fo i lo atoa la tō pepa o tū ina mai. Ia la fo i tūri loa i lo ofisa fo i le lange. E umal tamusanga mua le fo i mai nei. O umal tamusanga mua. O le wha mua re o tū ia Januari o tō sanga fo. Waka akia ka kūlola le pānota. O ngā kohe alu lola kamusanga longa lua. E tō e ta amilo fo i la le ofisa i tūa i nuu mafia anga. Ia o ngā koe tapu e meili se la kou ngā misi i le kamusanga mua. A me se fo ila to ele a ko mai fa mo ile o ko fisa kua e ala foi mo se ma no ngam tai ngo ma ele nga tai le o le foi tatala o fisa ne o fisa nge tatala ile iva le lima a son fo ta os fo ele o lo fatino ar ka ko le skala le
mo sfulu wal masi. O le nasa e mai mo mai, ia i le saunoanga a mata a le fionga le komisina o Vaega Palota e pe ona iai le whaamanino ina, ia ma se tala la tamai o iai le ngā luenga whaatino a le ofisa. Au le ala whaia le tātou malolonga e toi tariu mai, whaau pēo na e mai moa ma e whaafufonga isi o mata upu tāua. E ma te tau lavon e si ilo fia, e tau ala mai lava i le komisina o Vaega Palota, pe a mai a le tātou malolonga. Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Rihanna, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because, our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience. Discover the joy of giving at Rihanna by Till. Every gift has its own story. Toi o whalo whātu ma whaatalo whai le toi tariu mai o le tātou polokolame o Lau Palota o Lau Leo. E pei ona iai le vaenga mua sa e whaafonga mai iai, ia whapea whi o le whatua e mai mua mai. O le amatanga o le tātou polokolame sa wholasi ai e le whioga le komisino o Vaega Palota. Le tūlanga o le tala lata mai o iai le whangasolonga o le toi resita laina o tangata Palota. Mo le tāpenanga o le tātou Palota tele le luafe lua sifuruono. Le vaenga tāua la le nei, ia o te mana o e aua lavan e misi ia te oe. O na o le tāua ma le ao ngā. O isi o mata upu o loo a tu fesiri foi le tātou watunu mai te taula o na malama. Leo le asau no iai, le fionga le komisina e toi whaamanino atu. Ia mata upu ia, o se mai rau whaafonga. O le mafuanga tonua le tue whaatino le skala o le whaamainga lo kakulola. Pe un kousi le fia foi le kakulola lo ia. Ia mara mi le whaamama. Mara mi le meseo la tō hui wa whailangi le fōlanga. Ia meseo fō la tō wa whaangia Vaega Palota le koe Palota. Ia ma whaasao ia no whaanga foi ia lo Palota tangata. Pe fō nsi le fia. O le suinga tēnā le na sui mai tanu tātou tūtu o tasi se kau ma le luafe suma le ono. O anga waasa iei vai taimina, le sa whai fo i le so otanga. Sa whao ngā so otanga fo i a yalo so otanga i li tū malo po le nuu. Ia, o lai te anga wa ai ke Palota ai. O le suinga la tū la whono fau le tū la whono Vaega Palota luafe ma suiva. O iei anga wa a fau. O anga wa a fau la iei. Ia, o me mua, mo lusu tasi au tau sanga lo mutua, lo na lua, o ere sitsen sa moa. Ia, lo na tolu. Ia, lo na fomak. O me ia le iai i kura fongo o mawai. Ai fau le vaenga nea, le sa whaatino le Palota le lua o lo tasi. Ia, o lea lai koe ok nge le ofisa e wha mausali, ia wha maumau tangata whainga ruenga. I le tā ua o le sao wha maumau tangata whainga ruenga. Ia e misel melo no fomak. Le o te lea o ngā ruenga, le o toi wha sa oi baenga i no fomak, o le mea lo e alalai. Ia o nā lawa ke Palota ai. O le koe se me fwile le kingo fwingi, e Palota i sawa i lo wainga, sawa i polo wainga i tua. Se vanga nā o le matai. Ia o na ilo le filfilinga nā, ia o e po wanga maana e. Ia mwhaina i filfili pe te Palota i lo matai. Pe ke Palota i le nofuanga le tunu fwai nei pia po tūlanga whapena. A o le tau le lea, se i tūlou. Ia le se filfilinga whapena, e ke Palota i le mea lo e alalai. O le suinga tele la le nā, e tau na whaasasa o i ka kōlola lo i e te mine. Ia, pe o le ngā ruenga nā, o le whaamainga o ka kōlola. Au ai whaamoe le lei o le ka kō Palota. I le sao a kō ka kōlola, ia ma. No whanga fo i o lo alalam pa o le malo le tunu. Tā ua lava lou malama e pei o na whailo atu le amatanga le upua le te mwhea tuli ma whaata ua o le malama.
Ia inisia o mata upu o folasia ma wha manino e le fionga i le komisina i le wha ngasolonga o le tātou porokalame. Ia o tātou iai le tātou porokalame nei pe o na wha atu teimu o sola o lo langolangoina e le compania le SAP le tātou porokalame le nei. O umana tua i la tū fo i e fia e whaile whaatau online. E fia lava e whailo atu i le teimira leo le tātou porokalame o ma whaifo e le tātou compania le SAP. O na whaatino lea au nango na melea. Lea la tātou anga i atu i si a watu ia le whaamtalanga mai le tātou company e ala i lea foi au nanga ai usi mai le whaafonga. E whaatalo whaatul ma malo tātou tunu olo o maua mai ia le tātou whaasalo launga tū sao ia peona ia le whailo ina leo Vaega foi wo o ele au onanga le tātou company le SAP ele ngate tono si tātou tunu o lava ia au lunga upinga ta whailangi peona iai ia mano fisila fia fo mamalo tātou tunu o le ele au onanga le tātou company e whawhaingo fia ina ia whainga whaataunga mamalo tātou tunu i lunga leo le tātou upinga ta whailangi peona iai ia le tātou SAP e-market e mawale lunga le tātou website le www.sap.ws whapena ia le tātou Samoa market ele ngate lia o le au nanga le tātou Facebook page peoni e le SAP pia Samoa peo i le stulanga le tele lava na whaonga ina mai malo tātou tunu e whawhaingo fia ina mai e whainga whaataunga ma e o le tātou company fo i o mai tau wina fo ina malo tātou tunu e whai lava ia tātou back-to-back promotions pe o mātou les whalau ilua a lawa i les whalau ilua e whaua wina tātou whalau ilua le tausanga atoa so o lungala le tātou Facebook page e tu ina tuai ia tātou oloa taitasi olo whapa uina o lātou tau ma links fo e whawhaingo fia ina ia whainga whaataunga mamalo le tātou tunu o lea ia e encourage ai fo i pe advice ele mamalo le tātou tunu i te tono si tātou tunu ma whawhafod ke lope ia e siaki lava le tātou Facebook page le SAP pia Samoa e updates lava ia le tātou online team 24/7, 7 days a week se vangana lava ia le tātou asusa e maloloa ia tātou au nanga a wā ia tātou whalauloa ai le ngata foilia o new arrivals po o loa fōfo i tuai tau no i tono tātou lala ia a wai pe anga wā o mai ia tātou lala taitasi a pene ia le tātou SAP mega store tonga fōfua ia o le tātou superstore vai tele o le tātou big store fo le motele sa la whai ia ma le tātou online services o le whawhengo fia ina ai pe o le Facebook lava ia le tātou Vaega ia tunu matauina mai mamalo tātou tunu ma wana ofisila fia fo le tātou awhenga wenga to tele o tātou tangata ma tātou paanga foi o lo whai whaatau ia ma sen mai foi ia lātou whi autostusia a wā ia le whaamautuina leo tātou whainga whaataunga e le ngata ilia o lo iai foi ia tātou o nanga ma le tātou Vaega le click X o le tātou Pacific Cut e le ngata ilia o le tātou email ia le tātou company pene iai le tātou buy@sap.ws i o ilia o le si Vaega le mawhai o na tuina mai iai tātou whi autostusia a wā ni whaafesili foi ia lai tau o tātou o loa o whalau i loa o whaluina i lea taimi ma lea taimi ia e le ngata i leo tātou ki liva o warranties o tātou o loa ma le tele o isi Vaega e mawhai o na tali vave atuai ia le tātou o whainga luenga manatua e mawhai o na maua ia tātou whainga whaataunga nei i lunga o le tātou SAP e-market o le tātou Samoa market o le Pacific Cut click X e le ngata i lea o le tātou maua app i tono si o tātou atunu ulava ia SAP, le whaleoloa numero tasi Samoa. Simply the best. Rona wa e sila mai bai whaafonga i le fo au nanga whaatino le tātou company le SAP e ala i le whaatau online e pei ona iai. Au le toi whaawawi o le tātou porokalame o Lau Palota o Lau Leo i le afi nei. O le a e sila mai whaafonga iai. Ia i le saunoanga le fionga i le komisina i se whaamanatu ina ia mawhailama. Ona sila fia ma whaataua e le tātou watunu ngā luenga o lo whaatino a le ofisa le komisio whainga Palota i le taimile nei ai mai se lava i le whaanga solongo le te resi talaina o tangata Palota ma leo te lenga leo la e whaafonga mai ai. Taimine i lenga open o le sola u te tala i kako potol fo i le po le whaamalama fo i le e le stala mai tangata o i whafo i a po tangata po fo i Samoa lo i ia po tono Pacific po atunu i whafo i kere e mwhaina e le stala mai lungo le whaangari pengata whailangi. Ia o le tūlanga i le tūlanga whanau le taimine
Ia, o le ai, ia fu I te le stala mai. Ia e tau nei o me le ofisa whaatino o lo filima ma pue lo wata. Ia o te minei fo. O le whaatali te unga tu la fono o lo whaatino mai le. Kapeneta. O lo talia ni le ofisa ia isi suinga mai fia ia inga. Whaatawa le pa I le tūranga le stala mai whafoma le. Ia, ma le tūranga Palota mai whafo, po le whainga whaiat. So, tūranga lana o lei il kapeneta, ia me wholosto wha il kapeneta, whapena whololo ngā lolo fisa e vaiteu te ngun tūranga. I le teimi nei la tutu sa ia inga. Si fia fo I ole pepa, a sauti le stale ni, ole application form hanga kas, le foi ai lunga le website, ma lunga le kako online, ole application ana tasi mamala onga na ia me tau na mai. Pe o wa fo fa mo fo le so pe fa na ia po so fa mo so titsen ia po so tu si fo la ia po so ID fo le fa ma ni ai ia fo lo sunga le o pe fa na tu lang fa pe na ia me ana la la tu sa ma na onga le fa ni ia ma la onga fo fa tanga ta fo le sta mai lu mo pe ta fa na si fe vo ia lu va en ole fa tino ole sta le fa tino ni o le Vaega mua o lo whatumunga o lo tūstarasanga po lo application nei tu ina mai. Whatasi mau whaamaunga o le Vaega mua lana. Tua umalo la ia au whaamaunga I tu sai mana o le ofisa o lo watulunga o le application form. O le Vaega lo na lua lo. Ia o le whai o lo lomi o lo whirima ia ma pue lo wata. O le teimea umai le Vaega na lo na lua. Fiti lo malo sofa lunga le lola. O le teimi le whaatu mai lo application form. O le taloa mai oe ma le ofisa. Ma kul whau le ofisa. Toi o le pepale le li a mai to o le melea. O le ofisa fo ilo ngatu oe lunga lava upenga ta whailan. O le ua sao atu toa whaamaunga I wai ai. Ia toe a le whai alo whirima. Ia mapu e lo malo wata. Fiti lo malo sofa lunga kako lola Palota. Ia o le whautuanga ole o pepa ia mo mia, o pepa mo mia, o pepa whanau. Ia, whatasi ima se pepa whailo hoi lea po le passport, makakalei whafamukinga o le passport. Ia whaingofia, ama o le pepa whanau ma le passport. O le passport nga e siake I mako po lo swafasa o le lunga le pepa whanau, ma le lunga fo le passport, wa le kaunga se swafa lunga le pepa whanau, se lunga le passport. A le si whaamaunga tā ua. E maua mātou, o whaamaunga I runga pepa whanau, le wai tu ufo I tonu o mātua. Rau ta mā, ma rau tina, ia e se mai lau aso whanau. Lai fu runga nas whangau lunga o le pepa whanau. Ia o le anai, e verify lunga o le lunga passport, a fo I le. Ia fo nas whanau gai. O le whautuanga ia, e telefo I rato o mai I lo fisa lo ako ko whaamaunga. Ia o le halawa e luakua le whaasallaunga le ofisa lo whaanga umā la leo. TV, alaka, o lo makwhanga hua le telefon, o lo wakua I uma whaasallaunga whaalinga le ofisa I pepa mo mia. A e whio mai ala I le Vaega whatino le skala a tō o mau pepa. O le vawe I o le skala. I le akosa se fulu minguke ia o mana whaakingo le skala pu e lo wata ma lo lomi e lo whilima. Ele se ngaruenga umi o na whai. Ka whai atua mai au, whaamaunga tauntu ina mai. O le whautuanga nāna maru le tunu, o le nganga whāloa lo, o le tualaloa nā lo fisa. O le nā lawa ratu whaasallaunga I. Vai aso taitasi mo se fulu walu masina. Tautua nā, o pepa nai mo mia mwhena I le stala. Wa le maua o whaamaunga, I le mwhena I le stala. Ia tansangana tatou fisa, pei fōna whailoa. O le awa fio koan maru tatou fisa I kua. Wale o toise o mai tonu, a le wanga e tūro fisa whawhaingo fia le ngaruenga. E nāna e fio I whaamau pepa. Ia whaatino le stara. O lo te tala hoi tātou fisa nei, laso ngafua I laso whareide, iwa le tai au se o le lima le fiafa. Ia lo wapanoa la bai a fio mai e whailato le stara. E boboli le ngang whaafitai le whiunga I le komisina, e tusa I ma le awanoa lea sa whaatara no hai, mau ili atu, le tele o mata upu tā ua, o ngā luenga whaatino, a le official commission whainga Palota le temile nei. Ia e maise, ia o lea ngā I le lumanai. I le nei whaenga o le tātou polokalame pei ona iai le awhiawhi nei,
o le aso na nafi e o lea sa wapea o na te talalo ia i loa le whaangasolonga o le tātou resitala fo i lea online e pei o na iai. A wala te misia le whaangasolonga o tātou porokalame nei. Sau fo i se teimi po le isi e tātou porokalame. I o le whaatela noa tuai ia le sui o le vaenga le aiti e nawhatonu. Ma le tala noa ina o le mata upu lea e pei o na o whailo atu lea ua te talalo ia le sa tala i le asoa na nafi. Ia, ma le tūlanga lava fo'i o loo iai, talu na whaanga solo ia le toi resitala ina o tangata Palota i tū mālo ia ua maia e pei o na amata tu i le tū mālo ia o wanoa maatasi ma le lua wha solo i lava la ia se ia pau i le tū mālo ia o whale la tai me sa matau ia whaatasi ai ma le whangam whale ase e la a ngai ai ngari tai ia ma haana alofi wha. O le tiro le wa iai ma wha maunga ia watu ina mai i le whaitau o whai o ila tau o mawhai o na resitala. Ia ua atusa ma le se furu tasi afe le whainga o ila tau o resitala. Talu o na whaanga solo na ngā luenga nei a le tātou ofisa o le komisi o whainga Palota. Au tātou tela noa roa lai i le vaenga lea o ila tau o mawhai o na resitala i se wha maunga la tamai leo te tā ua. Ia ai fo i le swinga o wha maunga awa lea lava e whaanga soro na ngā ruenga nei a le ofisa. I le tūlanga la tau resitala a wana i misi i a te oe. Ia le isi whaopoponga o le tātou porokalame lava le nei o Lau Palota o Lau Leo o le ae sila i loa mai whaafonga. Ia i le sui mai le vaenga o resitala a le ofisa le nei o le komisi o whainga Palota o le auli ili ma wha malama ma wha matala atu. Ia le whaatinoina o le resitala ia ma le whaatinonga na fu o ngā luenga resitala mo le sila fia i le tātou wa tunu usamo nei ma tunu e mamao. Au le mai e tātou porokalame e toi mbole atu lama le ganga whaafitei tele i le pulenga mena whainga luenga a le company a le SAP o le langolangoina o le tātou porokalame le rei. Whaafitei tele le whaafonga ma le mai mo mai ai maulesi whaapoponga le tātou porokalame le ua o whailo atu ia leisi vaenga e tuli mai i lau sila ma lau whaafonga. Whaafitei tele le whaafonga ma le mai mo mai tō whaasoifo.